Webafowethu umthandeni sedlulisa isiphakamiso sokuxolisa enkundleni zokuxhumana ke ngenxa yokuthi ke kunemicimbi ke athi ke akabonakalanga ke kuyona ke lapha ke ebingaphandle ke kwaseGoli. Uthi ke lesinqumo ke usithathe ke ngenyanga ephelile ke emva kokube ke esestudio ke elungiselela ke umsebenzi ke kwaze kwaganqamela ke kuyena ke uAugust ke okuyinyanga futhi ke akuyona ke lena ke alungiselela kuyona umsebenzi ke wakhe ke wasethi ke na kanjani ke ngenyanga ezayo ke uyaphuma ke ngaphandle ke kwaseGoli emcimbini eminingi ke usezotholakala ke ngokujwayelekile. Bafowethu ake ngiqale ngenibingelela kwesiqiniseko esemedia moqala ungena kule channel ke cela wenze ukulungile cinda sibutton ka subscribe ke uzibeke amathubeni phela uthola ezinye izindaba. Ubhale nasi ke isiphakamiso ke umthandeni uthe isixoliso kweNingizimu Afrika wathi imicimbi ke ngaphandle ke kwaseGoli ke kulonyaka ke noma ke kulenyanga ke kaAugust ke neyidlule ke wathi ke bengayamukeli ke yonke ngenxa yokuthi ke lapha na ke bengibusy kakhulu. Asethi ke kodwa ke next month ke uzoqala ke athathe ke imicimbi ezobi ngaphandle ke kwaseGoli ke nakwezinye ke indawo ngokujwayelekile. Wasethi izizathu ke esivalele kho ke ukuthi ke lapha ke yena njengenkosi kaMaskandi ke bebusy kakhulu ke estudio ke kulezi insuku enza ke ialbum ke elindwe ngabomvu ke lapha ke wathi ke kodwa ke usishiye nayo ke lapha ke ibliss ke wathi uyathemba ukuthi ke isasiphethe kahle esho uMayogathi. Abantu abaningi ke lapha ke basithokozela lesiphakamiso ke yize ke noma besimningi imibuzo ke einkundleni zokuxhumana ukuthi kanti ke mthandeni uphi ke umsebenzi. Ube seyithola imibuzo ke ngaphansi kohlo ke lwama comment ke akhe ke lapha ke obuzwe ngalolu hlobo kumbuzo ukuthi kanti ke umsebenzi ke uphuma nini ke kwathatha isikhathi eside kanje. Ube ke sephendula kanje yena ke umthandeni ke lapha ke ephendula ke lo mbuzo kade ebuzwe wona ke lapha ke uthe ke lapha ke bebusy kakhulu ke lapha wathi ke akuzona zonke ke izinto ke kufanele uzenze ke uphuthume ke empilweni. Wathi izinye izinto ke kufanele uthathe isikhathi ke kuzomonikeza abantu ke ubanikeza abantu ke into esezingeni. Wathi into embambezele ke okwehla yenyuka ke nemicimbi ke okudala ukuthi ke eminye imicimbi ke ngaphandle kwaseGoli ke abeke eseyikhansela ngenxa ukuthi ke ufuna ukuyinika isikhathi esanele ke asestudio ke lapha ke enza ke umsebenzi ke. Kodwa futhi uvezile umthande ukuthi cha umsebenzi ke usume ngomumo ke lapha ke izinto nje eseyisele incane kakhulu ke sekungenzeka noma ngabe yini ke kuona ke lo msebenzi wakhe ke wakulonyaka ngoba ethi ke ugadwe ngamehla abomvu ke iSouth Africa ke yonke kusho icoka melisho. Thina ke sisiqiniseko esemedia ke ilezi ke bese ikuphathele zona. Uhlale khona la sophinda sibuye futhi ke nezinye.